Ebusian for ebe piemu ewo eye ahyeman to Tema motorway no so ye wo ho enenya nti ye say akwanhia kese bi esi wo ha nam so ama nkofo pii aye de epra nkofo mienu ana mate so mepra an ama enam so ama ne de yaba aham say aba cover story no adwe ensem no mu entwemu ne enam so ema aye akwanhia no eba aye akwanhia ne ba aye in the first place ana afen so nkofo dodo a o mepra se na ya tete no nsem no aye bebre ebi mu say obi epra ma say ade etwa ne na etwa ne nsa obi nso so say nkofo mienu ane ewu ensem ne de nokware no aha ana ebenya no nti yaba ha say abaje aye ensem no mu enokware adofo moni engusu endi echi ona kese ye ya say ebeji aye ensem no mo efi aye omomo around no ehom nemom ebi makwaye mpinifo a omo mpese omani mo abeba no mo voice be pie mu nti omuntimi enkasa bansem ni entwam ni na obi a ekasa eye security officer ye ne kasa sesi ade onom ana na ewo ha no ti abonten asem ni acient ni nyina ewo no nti enya information ni efi ni body anya ete na wonso se wotie eye security man na ni okai ni out mu se the detailed information na ana ode atudwa amaye no ya je wafufuro bia hokra ebe the same thing na no meka eno ni ensama eye penifo e ka treye eno no sesi ano eye ka no wa parke ama ayema ama wetu nti no ode ye de fufuro no onse na eye omobo abomo security officer no ene eye ne nkofo no ebo abomo ho se na ni aka ni nyina omebo aboano na nkama ye de ka ne ba next one omolodi eno nso egumu na je eduma kese fa na ana egusu eye no sisi ada door na hu Tollbooth no the box no door no ana woni abra car no ebo boot no door no omo yi fi omo de ato nkyɛn door no ana woni egusu penifo yi ana egusu ejina wa ate sɛ omo ni abre omo ho pa ewo adwuma din ho sɛ kwan ne de ye den adwuma no ebegusu akoso nti sɛ me no wo ka sei egusu edwuma no egusu ekoso omugusu ye edwuma omasasa nkofo ni bi omo a na no musu asam na ka omo ye pa no omo nyina ya mo relax kakra omo do mo Tollbooth kase ni mu nti mo relax kakra na mo nketo na wa around no omo egusu ye edwuma otimi wo se cars na etwetwe mu ni na omo ni abre pa wo ye edwuma no so kwan ni di esese egusu ye edwuma definitely people have to come. Cars may have to pass into the no oh say no mo ye adwuma no so mo siesie kwan no say na kwan ne betimi ada ye say na dachi anya next week and answer this week by the end of this week and na kwa Monday by the end of this week no o metimi ama kwan na ada ho ye na obi nso etimi afa so na for now ne there I don't think say e be these two roads no ebeye adwuma for now ne there me hu ne say road me no na ebeye adwuma because say na nyama kwakwa na nka Tollbooth ni esi eye mfinfin ho no ma te say na ohu ni ba ko na esi eye mfinfin ho no I'm se Tollbooth no enso esi eye mfinfin ho no na anya ka fa nchenchen na bo se teles mienu oba ko gina ha na waje wa ha oba ko so gina ha na waje wa ha na nketimi aye de eye adwuma ma say na nyama kwakwa ye ne de ebeye hold for now I ko say aban ma be si eye Tollbooth foforo esi honom senia cars mi fa the two sides na omo betimi aye de agi eye ehu sika na do for video no de sam no enu ana egusu etue egusu ekoso edumaden egusu ekoso omo gusu eye edumaden eboabo omo se na anya saban besi eye Tollbooth for no so be easy na akwa wano ama omo nyina asamo ni akwedi dogs papa eye ahwemu kafo mo ana ne mo bekasa de bia ne mo bekasa se mo amo kan hyen no mo be boan se ka no mo hwe we say obusu wa fairly break obusu so say no wada the sensem no aye two ways but nyina aye nsem a etimi contribute to aye road accident aye wo aye omemu adofo nia wo sesi ano aye moja an be ye ka no ebo aye deaf guy no cleaner na wa around no ni moja
ana woni egusu etue aye arawuye papa aye arawuye papa sese a wonam kwan mu kra na wo yema show ana kra me nam kwan so aye be kra me nima na ye say accident so kra yes moto ni mi gidi na pum o de awaka afofro na wa to no ho kra to fom na nka kanya me nko anka baby a migine any baby onu so gina nka na nka kwan enwa anso hwe ni na ye motorway kwan ya so ye be yo motorway kwan ya eso motorway kwan na kwa say e de mu free ni ti mo na amon for cars no omo na mu shim sa na just accident yeah can accident I record e o motorway na do for taking kanya ene be kanya Japan na ka sorry no anya dia me de besi wa hada adoso ya kan ana ya brother na suggest no hu be hia say anya speed na doors ni ntino say rams bi na ba beto ho a anya ban enfam beto ho na control the speed rate nam eye motorway no so no Tema motorway Tema to Ashema motorway ana la pass to eye Tema motorway ni nyina che motorway wo eye Ghana ham say no ba ko pe motorway way. It is something that should be paid attention to because now that you are recording accidents be e was motorway so papa ye pa na aye speed ya ahoasem sebe ya anka mampani on creating a speed ramp na ke fan control a speed na ye den e koso e wo motorway and also say na America no me say say driver no all day o say wa bro say ni brake and friendly no ni nyina ye ka da say ewu be hia ni nyina ekokosi eye careless driving home ni nyina e contribute to the accident eye akoso e wo mamu ye ka say ewu be hia say anya a driver for amote eye cars na chi some more drive na some more sorry na mo check eye mo car na mo say maintenance be everything is accurate eye na mo san so a check mo amu mo check mo ho say mo bre ya na so wa bre take some nap and sana what na car na chi and sana wa de wako anya ka me ka say cars akese nga kan wo be hia say wo be kura eye drivers amenu ana amensa bi aka mo ho se na obako ebre kro obako eso etimi take steer no nso achi se na anya ma bi say no etimi enkoso ewo eye oman mu eno na eye de sremo me kan so se driver ni se wo yare o wo nyare o ewo be hia say shenka no enye easy ewo be hia say wo be kai akọ eye hospital no one checking mojomo one checking nerve system because me say na wo checking o car na wo say car no hia ma wo no e wo checking ne motor wo checking eye car ni brake wo checking car ni steer wo checking eye car no bibia ni machine bia mo na ti mo checking bibia no wo checking say bibia ya fine na sazo na hu be yan say wan kasa mo wu nipa na wo ti car ni so wo so be checking wo say na anye na say wo ko na car na chi na bia obra bi abema na bia wo blood pressure doctor for betumi a request eye eduro bi amawa te so far hu beton hu be yan so benya rest utimi ni eye company no e contribution hom na o metimi aso apemu na shift mo run na abo amu nyinam wo check your nerve system no no so e be boa wan kasa kasa say mo nkura say ni say wo ye dwuma ma company buko na say wan kasa wo car ana wo drive kra e be boa wa life e hu hia wo digidi wo nya accident na wa wo pram wo di hu dem wo nya accident na say wo di hu dem ni nyina e gidi yayi ni nyina e be boa wo take care of one self so say na wo pay attention to wo car na e be boa wa yi adofo ye nyina ye boa say be controlling e accident ego so ekoso e wo eye oman mu no ehu be hia pa say e be controlling ti we ene ensema ye de ebramo efri eye Tema to eye Ashaman motorway accident akwahia e bae nam so aman de obako ato na nanom e wo ensiado na abako nso sosia no owo eye hospital a oje eye ayaresabie adofo ha ana de yensem no esi